Maitho maitu magitungwo ni makunia ma Changaa maria marahithukire itũra-ini rimwe kaunti-ini ya Murang'a ni gikundi kimwe kia mbeu njithi kuuma kaunti-ini ya Kiambu. Kuringana na Bernard Chege uria niwe mutongoria wa gikundi giki, augite arugi acio a Changaa mathamiire kaunti-ini ya Murang'a thutha wao gukorwo makihamurithio hindi ya firigiceni ya kuhurana njui cia ibango kaunti-ini ya Kiambu. Tukaringania nao kinya guku riu morire. Riu guku ni swamp ina guku gatagati ka kahuwa kuria kwari gwa thungu kuria riu marindagira njohi nyingi muno. Njohi ino ndingithie gutingirwo njohi ingikorwo tondu niyo yetereirwo githurai, niyo andu a wine spirit aria mena mbia muno, niyo marenda moke mamagurire Changaa ino nigetha makami pack. Oho Chege ni ongereire na kuga ni marahithukirie makiria ma rita ngiri 10 cia Changaa hindi ya firigiceni iyo na marathukangia indo iria ihuthikaga kuruga Changaa iyo. Munini wa cifu wa itura ria Kariminu Rosemary wa Irimu ni arutete mukana kuri arugi a Changaa wa uria ukunyitikana na urugi na wendia wa Changaa ni gukinyukirio ikinya ria kiwatho. Wale tutawapata, tutawashika na watapelekwa kotini na zile fine watapigwa sio kidogo, kwa sababu hakuna mtu anataka kuona pombe. Sisi sote tumeshikana, county government na national government, ndio tuagamize hii maneno ya pombe. Saviga wa Viviana uria ni mutafariri wa maundu megie wendia wa njohi kaunti-ini ya Kiambu ni ugite ni megutigirira ni mahukia wendia na urugi wa Changaa kaunti-ini ya Murang'a. Riu ni kurikiriria mwena uyu na tugutigirira nginya Murang'a wa muico ni makinya mwena ungi wa Murang'a. Ngiri Kameme TV njitagwo Wangu wa Kanyi.